izuzetno mi je drago da smo uspjeli ovdje okupiti sve partnere Hrvatskog crvenog križa koji su bili uz nas u daleko težim situacijama nego što je ova. Tako da mi je drago da i u ovakvom opuštenom raspoloženju možemo razmijeniti neke naše razmišljanja i viđenja kako bolje i efikasnije pomoći hrvatskim građanima u potrebi. Pored onog ogromnog posla koji Hrvatski crveni križ sada obavlja, da imamo snage i kapaciteta da povrh onih svih dnevnih aktivnosti koje radimo za naše građane napravimo još jednu ovakvu prekrasnu večer i pomognemo štićenicima Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku. Ovom večerom i ovom akcijom kojom će se kupiti klima uređaj za našu ustanovu, da stare osobe nisu zaboravljene, da nisu marginalizirane, da na bilo koji način pokušavamo im zadovoljiti njihove potrebe. Ja se naravno zahvaljujem Hrvatskom crvenom križu, zahvaljujem se i svim osobama koje su se odazvali pozivu i sudjelovali u ovoj akciji za našu ustanovu i nadam se da će se ovim jednim dijelom riješiti problem, bar jedan dio problema naše ustanove. Večera je super, međutim hoću sada iskoristiti ovu priliku da bi zahvaliti Crveni križ Hrvatske za to ozbiljni posao što ove dobre ljudi rade za svih, za nas, za te vrlo teške krizisne situacije što sada imamo u svijetu. Ova prigoda je stvarno izuzetna gdje treba pomoć i naša kompanija i ja osobno i kad je bila poplava isto LG je donirao 100 kućanskih aparata za mještane Gunje u suradnji sa gospodinom Markom Crvenim križom. Organizirali smo tu donaciju. Evo, shodno tome našao sam i potrebu kad sam dobio poziv od njihove strane da ova večera sa porukom da na neki način ja doprinesem tome. Mislim da je to jedan jako lijepi spoj humanosti, druženja, pa ja bih rekao čak možda i nekih poslovnih interesa. Ovdje su se okupili ljudi koji imaju ili vlastite tvrtke ili upravljaju nekim velikim sustavima koji u svom svakodnevnom radu i nemaju možda toliko vremena djelovati humano. Ne zato što to oni ne žele, nego zato što možda nemaju vremena, nemaju prilike. I zato je lijepo da i mi priđemo korak bliže i da im omogućimo da realiziraju tu humanost koju svi mi imamo u sebi.